muhikilay na ni Naiwa ba Tuesday Enero 25. One lesson kalalki kabrisa help kalaka kum bara ba ten bawina or holy please ka bawina. Yawn one text kasaki sa lawan ulban ka 3-4 14 17 20 1 ba chapter ka 20 verse ka 1 ba na 3 bagat 20 verse ka 5 chapter ka 36 verse ka 8 61 4 68 5 and 35 para makaban ka kung daw kisa ansawin na help ka balsa na verse ka na niyawan na isi kay kayo bara manan verse ka na ni ul ba isi kay yan diskwal ba man na isi kay guys na pas ba yun sa akin sa lawan ulban ka 3 verse ka 4 bara naku isa yang bili bay krawal dawan rawinri an man ba an si kaikram kan holy please kabawina bors kawala kum kay sa kay kaya chapti kawala kum yon sagi sa 20 bara 27 5 bara kay kan kabya ay mawala ra diawan marikisa 27 5 bara naku sa dawan bila time sa ura na nibabalbiatem within bayu kukan kabya ay holy ka please kara ayukan kabya temple bila kau muhtabara barawal papurara ay bapan kabya oray mangkan kabya nahalawan ka chapter ka 20 semba David tulban muhikilay kiran bahabors ka na ni barmanan kumibani sisit ka mangkram ka diara tarawan marikisa wan marikisa dawan temple ka ba wan yukway ka please ka kumbako yawan muhikilay kiran na ni baha help ka spirit lane ka ran wan winner yawan sakiya ba text ka na ni ay sigaykan bara wan marikisa dawan temple ka or tent ka ra help mo na ya please ka kumusa kasak or sor la ka kumusa bahaba bara si ka swakta kan la ka yawan saki ba tent ba or holy please ka ba sari kira na ni ra maysa nikisa dawan ba rauna ni ra tawa na isi sa kay na kahbisa barapyar ka na nira sin. Anayupli ka na nira karnika yabi sa imawala ra. Tent, temple, holy please ka bara. Bahwa mana ni kumi bani bors ka na ni isa niya bara mana ni laki kay karam kabya. Baha please ka radawan laka kasak ka na ni badaw kisa an bara dawan ba dawan blessing ka babalta kisa lawan ulban ka 84 4 bara 1 mariki babaku 128 5 134 3 bara manani kumi bani lucky case ten ba muhilay karani tent uya temple bahaba 1 kay nakahbay ka please ka kumsor baku 1 marikisa ini please ra kandiamata temple baras ka dawan bara witiniwisa dawan ba witin barasa diswatla baba mandukira wanay saras kung nadira tara na sika witin dawan ka bara iwisa an bapat yawan help ka kumsaki sa wen kay nakahabay la ka bayon barasa bahail kara dawan bara iwisa an text na niyo wanay sika iwiti mon marikyo bako saya nilka dukira wanay sisa an saya nilka badukiron laki kay iguete milna ni kau tara barakan kuna saya nilka badawan wahabisakan witin bara iwaya dukiara manan kumi bani sis malaki kay lawan ulban ka 68 15 16 ay saya tutu bara manan laki kay yawan text ko wala kumaisi kay sa bahaba saki sa April ban ka 4 15 and 16 bara na ako isa kanyawan na ni ba pris kum apusa pris lalki ka kum bahaba wantan kabrira sa wiyaya wansop ni kananiba witinra tray kakaikan kan sinyawan na nitali kara kuna saur kara kahoras kan baku bara
Kaisa utin lama rabalaya kasak kalakawal bahatron ka tingki kalaka tron kara barabako lika yonumpira laka sakan kabia an tingki kalakan sakan kabia winan ka awar kara dia tali ka bara sa nahaborska nanina lawan na ulban kayo na isi kaikan na nibawal praki kay kuetem tenba or tempel ba muhilay kira na ni holy kalaka do kira wana isisa an bapat wana isisa kin David ba baha baboy dawan holy kalaka baboy tentra baro tempel rabara baboy upla na yawan iskumi ba ni sud ba wanda rawala sa saura dadaw kra anya wanaitan niya pisa dawan kupya pin kalaka ba anya wan clear kaya sa ima wala David Mari kisa handa lawan ulban ka handa fati 3 tubara 9 bawa na 12 bakat clear mang kisa papisa yawan kumi ba ni frila kabriya ba brisa dawan rakasya kluki baboy ang dawan tingki kalaka baboy danta kaya du kira mo kilay kirane wan kupya laka ya laka ba anu tingki kalaka rakasak kluki briya ya ba an padin kalaka briya ya ba sip sayon winan kaya ba ya free laka wan kaya ba warka holy please karadaw ki ba mari kisa swakta kan laka bara ya ba Jesus Christ ra diara wala ra pe mo hilay diara kumi on clear kaya ba Bible ba clear wan marikisa swakta kan laka ba Jesus Christ ra ba man yawan sa kisa bahaba naywa wan kupekraw kisa wan sins karabrikap dawan kumi ba nira bless wan munan kabe